Osbi. Bafo. Hawu, moda mtatshama la ka mina la mohu ku ndleka yini? Na bobe n'wana. Na bo. Bafo. Ya, Ni nga ri swilo swi le ku tikeni. ku tika yini Osbi? A vo leswo swo mucaca mhani va muti vona ku Oh, yini. tintangu. Lexi i Nike lexi Adidas no tonge boti xitayela mi xi tivi. I xitayela Ni famba na nkarhi wa swikhochana. Meni famba na xitayele boti. A n'wa mi kahle. Mina wena i nga byeli ku nhlongole mhana ku sweka i ba hi ximomondiya xa mvhenda mfana Bafo. mina i nge lungi la i nge ho ni xifonela xa mvhenda mara xivhenda ku va ku xivhenda ni xi tivi kahle mara ndya amba ho ni xifonele nga ri twingana na wona kha va ndzi va fonela va ta swi twa ku wena hi tlangi ta swi twa wena a ni humi Hello. ni rivale kwini nkata mina ndi khori vagayi Athi ndo muvudza zwa uri ndi nga pfukwa ni na musiki. okay alright lifunulanga xiluva xa mbilu ya mina i nga chavi nkata mina ya tana nkata mina ni yime wena swa ni ta vheta ni lunghisa nkata mina i nga chavi Ndo mu fonela ndo no swika. heja i fanele i famba i fanele i famba hi ku vele ku teni mara loko vo fika mara ho ni tshama hi ku ni ta kota ku va vona mina ma vona. heyi mara i nga byeli vanhu hi ku hi hlangane ka Facebook va na movha gym leyi kulukumba yes ni rivele ku drivenda swo i vone nkahla ni dropa ni rivele ku drivenda so wena tshamisa sweswo hi ta kota ku i vona squeeze ni ri va saseka ngopfu exikoko ni te ni kota ku driver and na xijeku a ni koti yona leya swa ndla ku va automatic saseki xiye wena xi fana na makhazi xi mbalela na wiki i nga ri misisi ya xona ya okay alright I know Osbi ni ta ku vona wa nga famba mara ta tlhela vuya ni ta kota ku va vona ni ta ku fonela ni do va pfara moyeni phela se ba xivhenda hini va ni pfale moyani tirhi ya va ni pfale moyani ya va ni na ni ndituwa okay alright a ri do va vona tirhi hayi